ia komelo ki sogi taupat di tasi bawang. Ia ko tau sogi tasi bawang, de tulis sogi tak ki mapat di. Itehin na komelo ki sogi, si bawa ki taupat di. Sogi gitu. Amo de gaga ko taupat di tasi bawang. Kaya sa de gaga ya punay. Tapi taupat di, iya taupat di aja na kada de gaga. Amo ali na tapun na ito. Tak isogi ko taupat di tasi bawang. Jigangkan na nabitamilo doang. Puang panca jika okolino taupat di. Pasitudangan nga taupat di pasi wolong-polo nga asrimon di si bawah taupat di pak dongan na nabitamilaw mancay taupat di. Tapi ternyata menurut penelitian degagacaw sogiati nabitok kolinoy. Butin na sogila da nabita Gunung Uhud layero ko malika bulu anca diulawak ko podangi Muhammad Muhammad manca diulawang nga berak sogi ko aga nasa nabita aja na manca diulawang bulu. Aku lebih suka makan sehari lapar sehari watuku maliwasan min lodonga watuku masuk sukuruka. Sogi atin na nabita nasawa maday tolisi baway taupat di gangkan na sabat taupat di si bawang malemak monroyase limay. Maka dia nabita al yadul ulya khairum min yadis sufla. 5 monroyase mabelai kasinna na 5 monroyawe. Ada na pokok 5 ko monroyase memberi, berbagi. Monroyawai milau mengemis. Mabelai kasinna 5 makbere na 5 tolim milawe. Yana tuampai ko na weringi pungala taala dalle aga pasurana pungala taala ko na weringi dalle anfiku mimma razaqnakum yeje kon kadalle na weringi pungala taala abiringi sesa dena kada parakai sesa de maka dai aberingi sesa kon kadalle na weringi pungala taala aga hikmana na surgi pungala taala mak beringi agaga dalle agaga ya beringi lebih magatti ilisu barakana na agaga mabuangi poliasi langi elatu tanay angka gaga mabuat poliasi langi de panalatu tanay angka ni baraka ya tu lisu agak bering cuma talun rupa polena angkal lisu mancaji patolak bala angkal lisu mancaji adisi disingan angkam to iya meto ya bering iya lisu lak bimiga pa ya talu modelek na yoro lisu agak bering. Yang pertama agagai lisu mancaji patolak bala ya konka abala kan na taulino itu pale dena takkan na itu kode meman na taroki okko lauhil mahfuz 500 tahun sebelum dunia diciptakan. Jika nakan naki abala tu angka meto taroki okko totota maka da asona kamisi asona kamisi nakan ki abala silapoki toto tataroki di lauhil mahfuz mesti terjadi rogaga silapoki asona kamisi tapi pura ki masih deka onna ele
pura ki mak bere alingi tallo panitia na balo mamaulu pura ki masidekah pura ki kamis berkah engka nureta tasidakai bali bola tata tulung tak bereng baraka ni ropak bereta nrewe lokoi di mancaji patolak bala sila potong ki asona kamisi tapi lala mitewa silapo degaga marigaga ku silapo lala tapi tatak silapo tapi lala mi magina kuaro angka patolak bala pak pura ki mak bere andai kata deta sidakau na ele sila potong ki oto tewa sila po kapoto na tayo masoko ngi megangi tas soko ngi na iro tas sidakangi bedeng masidakaki mako mo dili ne lisu mancagi patolak bala makanya tomato riolo juma bawa kalukutu loko masigi bawa anak manu loko masigi aga katana nasidakai wiput doja berak kalukutu na tanangi na makbuan ang kaselena patolak bala pas sidaka mako kue taniana pak darat pudoja jadi aja na kalau kutu ta bawa ko kue amplop bawa na patolak bala yang kedua agak gaya berengi lisu mancaji adisi-disingan hari Kamis ditentukan nakan naki lasa tapi Elena masih dekaki malah satongi tapi padi ulumi bintang 7 migalatikan ni sauni sisa berupiah andai kata deta sidak kau naro malah satu ngaki tapi operasi pak rumah sakit pak megangi ongko sokta naya pas sidak kata bening mas sidak kaki ini yang kedua yang ketiga wad di metoja haji agak-agak ya berengi ia metol lisu tak tambah pamulut tali lisu boleh berjual si bawah nabita maka dia benena talung ngasoni kasih dia nak darumpu dapurang nyali dia gaga makai nasu angka dui ikut telu dirham lono mapasarang nga jadi panglut tali lo mapasa jadi kon ka arwani mapasa tu pale aslin na ya tu ya apa makoke korani mapasa ya sang itunrang aslinda tu paling konka arwani maki buah male mapasa de panaletu pasae capu ni rudina telu dirham nak bagian magai angka taupat dinaruntu maliwasan ali pitungas sonak dewanre ali si tangaulan de siruntu andre ali si ulan ni malupula ada na ali tasidimu nrewak de gaga nalli maka de pati makin ro ni pale gagay mulya nakada angka mo patau maliwasan na ini talu tau runtu angka pitungas so di sedang ulang kato si ulang walengi tasidina dirham aga na sapati ma nala de cimwa biring angka na tu yang nyaman-nyamangi matuk kota magi suruga benengi di puna bene makwaro nule pala cata nggak tawata njuk muidi maliwasa cindo muje kapa mulai maka de pangulut tali sak barak ko patima iya pelau mas sempajang ko masige salat duha jadi pangulut tali maliwasan malupu lawi masige mas sempajang ya puidi magi deh belum masih gie mas solat dak si salat cek dek bawang sabara ko patima iya lo mas sempajang maka dia pungala taala wasta'inu bis sabri was salat illau tuluk kori asa barakeni si basempajangnya jadi ini to mata itu nih lorang pungala taala maka konakan naki susah sabara sempajang dua yonri milau tulung aja tapat talo minrang tatambi masalata sabara sempajang ipago dua pa angkat tausi di mina pagau sabara bawa mi dina sempajang
angka to mas sempajak dena sabara. Taku mas sempajak tuli taupat di mua. Pajai sisang ni. Sabara mas sempajak. De pagaga sabara muki asam pajamuki. De pagaga sabara muki asam pajamuki. Lo masigi. Di tengah perjalanan angka tau milau tulung aliken roko milau ni kalau masigi. Tulung ngak kasih. Angka bembek ku mubalukan ngai. Angka gapa ngali bembek ku masigi. Pak beli. Pak tulung. Tanya bisnis. Tapi pak tulung. Na bawa bembek na siorang ngiyolo na masigi na pertama mas sempajang. Pure mas sempajang milodoan ni. Poncok mi pak dongen na. Ia ko guru takal sidin reng almarhum terjemahkan ni pak dongen na ali maka demi puang amode upawi maka dama lupu ka tisato puang. Amin. Poncok lada tapi nasabak pure mas sempajang kes itarima pak dongen na. Ia tomas supole masigi angka pangali bembek. We ali taku na sapa bembek makua kesine lopas sedianya bembek wat tinjakan maka da kuangka bembek maka sila runtuk meka mali 30 dirham alengak 30 dirham maka dari pengulut ta'ali we tak dampa ngengak de ubalui 30 dirham siaga pipale nah kada 30 dirham isuronga balui pada angka pelempul nama soli walien ni mega saromo aga nasang ali tanya saro sapa tapi riona ni pungalatala utajang pungalatala tulungi atanna kuya atangi na tulungi sira suranna iya lau tulungi sira suraku ubalukan i bembekna 3 dirham na suronga balu iya tomiro umit balukan nakade 30 dirham walyengi nakade de tolo balu 30 dirham 30 dirham eta pamapang ewang te iya mana patu makade pangali de taruh ni palabat ni kasih cinaku wali 30 dirham age gi mo gorangi betul na halala ni kumelo ali malai tapi ya to ali de to ni lo saro te amana metomi nakada taruh pale wala jolo dui mulo parewa kan ipunana ia komelo imalai si jajengi tapi kode upaliswa koduimu ya bawa ni na bawah ali tarala ni bembe pak dia juga bita bawah nak kada tarala ni siaga mo jaji na lengi tahu kira-kira kui di makuaro siaga pau mana sani terlalu bidilah modal aneh jadi iparikan tawata ni 20 itu mana sani histori 3 dirham weh milau mo pisaro komisinya makuaro tolino pengulut tali na sabak niatnya untuk menolong makna tulung itu bitawe bara itolong ko pungalatala aga nasan tak dampang napas saka pengelie nalai 30 dirham angka mana ngelinda he store manang de nilau komisi makde ali jolo ji mu makde de je misa ngak kapan maka de ali babi sako pak balu bebek tania kak pak balu bembe ali iya malaikat kak napa turu pungalatala soy untuk mantaraka ko dalemu 30 dirham wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun pole ase langi dalek muali amo mani de nang kamu reking ide nang kamu perhitungkan ide nang kamu mureke-reking pole ase langi dalekmu jadi ia tau mak denungnya ko pungala taala si turungan ni patulun na pungala taala lebih mega pisarona na bayangkan ni yang kedua aselek na ya dalekmu 3 dirham muap sidakang na elek ko pasai
Maka dia pun Allah Ta'ala manja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Nigi papole si di decing iwala i 10 decing. 3 dirham muappe decing muappan retto maliwasan nawala ku pun Allah Ta'ala mancai 30 dirham. Dalek mutu pole hasil langi bawa ni ali. Masya Allah. Jadi agaga ya berengnya iyan rewa pe malokko idi. Jadi aja terherat to magala mak bere berbagi dena capu gagana na mate. Tapi tita gerek tau seke denang kana gagana na mate. Makanya anfiku mimma razaqnaku. Aberingi sesa kuang kadalek na ring ipun Allah Ta'ala. Ia dalek to kulinoy pak telu. Iandre masupe mang capu kulinoy. Jadi kuang kadalek ta aja talia manang iandre capu to kulinoy. Yang kedua dalek ipakai sabu mancaji palulu capu to kulinoy. Jadi kuang kadalek naringi pun Allah Ta'ala aja talia manang ipakaian capu tu sabu. Yang ketiga dalek angkaya bereng ia sidakang ia natu iparakai yang iko suruga isa suki okolino te telu manu maka juang itemba icidi nakenna siaga pimonro ulangi telu manu itemba icidi nakenna siaga pimonro Cik di mi monro ini nak naik he. Dua lutu ini. Teluratu sebu duit taparikantum. Tas sidekan ni si ratu sebu. Siaga pi monro. Ia mi monro si ratu sebu tas sidekan ni. Ia 200 lutu ibaja nala pak baluk balik. Weh nandre si coki belum tentu dalek tayi 200 tapi ia sidakannya manasani tawata na kiri pun Allah Ta'ala ko suruga tajaki na sasuki okolino labdi mega pinaya tak berengi hebana. Makanya agi profesita anyaki mak bere wah Pak Jama makjik kasih iya ada mi wak birang iya ko Pak Jama ki acin rolai batena nabita mak Jama iya nabita mak Jama ko Siti Khadijah mak Jama niakna tanya saro na tajeng aga pale niakna mak Jama ko Siti Khadijah calok benena niatna untuk memberikan tenaga kepada majikannya. Jika Pak Jama ki menghidupkan sunnah, Jama ki abere ki tenaga loko punggawata. Ya kon ke Pak Jama maniak mak beringi tenaga nak dia nak kalasi Pak dek. Amo dia punggawana matung-tung mak Jama. Apa mage tenaga na milo nak beriang. Ia sang bekerja dengan sunnah Nabi. Ia ko punggawaki. Maka dia Nabi tak upah yang paling berkah yang diserahkan sebelum keringat kering. Mak baraka papa gaji itu narikode panamati tetek pusat na Pak Jamata patarimai yang igajina. Mak baraka lo ko Pak Jamai, mak baraka to lo ko idi. Jadi aja tak poji tunda-tunda pagaji anak guru ta. Ya ko bulanan aja tak paliwang sia soy. Ya ko hariang de panamati tatibusan alin ni gajina. Pak Jama dengan cara sunnah memberikan tenaga. Punggawa mapagaji sebelum keringat kering. Ia dua Pak Jama na punggawa maka dia bita kana ma'i fil jannah. Si bawa kak matuk siak kaderanga ia tahu dua kosuruga. Pak Jama ki memberikan tenaga, punggawa ki memberikan upah sebelum keringat kering. Si bawa kak ia dua Pak Jama si punggawa siak kaderanga ko suruga
si bawah nabi teh. Sini no masalah melebihi kadere. Ia berel lagi agak tanah suruh ki punga latala apalai ko melumi minrang. Minrang. Ia ko mapinraki, ia ko ang kamu maka apinrang. Apinrang. Pede metai minrat tawe ko mapinramuki dengan cara sunnah malapa atita pede metai minrat tawe pede mega apalan na papinratta. Apalagi ko mati na din na wajay. Amalak matu na wajara kia sori mondri. Capu amalak na nakamajaran. Demo pada pura pak migamito ninrang. Dosa ata si matu taweringi. Dekatan na heba. Angka dosa ata. Tapi menyamaki mapinrang, magalak ki mabere, matulung. Maka kodena wajah kolinoe amala na wajaraki asori mondri dosa tamatu taweringi. Jadi aja kami tahu mapinrang tapi dengan cara sunnah. Maga sunnah lapari atita. Ia berel lagi na suruh ki punga natala apalagi ko melumi minrangi. Ya ko minrangi dobolo na wajah topi na makia pala topi. Matulu topi malapi-lapi apalana. Yang penting dengan cara sunat lapari atina. Sehingga angka pengalaman kako penrang aja ni po sana. Melo malioto 70 juta duina. Angka bali bola na minrang ni. Minra di paneng. Naling natulung 70 juta ye. Meliang oto yo 70 juta na pinrangan ni. Nadapi wetuna la to kalasi pale di nawajai tapi nalapari atina itu punai papinran masya Allah de nalai tau ganna ni dua oto nalli de ni wajaro tapi paselena na sabab malapa atina dua oto nalli iya roto minrengon naru itarungko toni papinrat sesa ma patarungkuni angka mo poro na wajah maturo asori mundri amalak matu wajah rengiro capu amalakna dosa matu irengiro. Sini no masalah lebih kadere. Makanya di masa Nabi itu melemak tema pinrang. Apa magai napak guru tu Nabi tacarana te minrang. Maga ko minrangi. Ia ko minrangi sebelum jatuh tempo wajai. Napa ko makamaja ki aja nih bawa mirutin rangi tawaja pala bicek deh. Minrangi 100 10 sona. Arwas sona palisu ni. Napa aja na 100 tonga sabu palisu 110. Tania riba. Magina tania riba apa ini minrang macam terima kasih. Ini tambahi wilisu. Iya minariba na reko ini pasangan ni upindangi moko tapi jatuh tempo dan dako mabunga dan sebagainya. Sini no masalah malebih kagang kana makokwe makan raji mapin ratawe apa kue pinrangi sila lagi singa si salah ni de pana wajai. Apa mage lenye sunah nabi he magi nak karo lobami mam maulud tetapi dega ga iboko lisu. Maka iya dan dicetuskan oleh Maulana Ilyas Yokuin dia iya nari pak guru itu sipak nari kolau ko masigi ipak guru maga bate nabi tariolo ma pak guru ko minrangi maga ko ma pinrangi. Sini no masalah malebih yang kadere. Makanya masa Nabi itu digaga ya seriba pak ini je iasan inratu nareko kebutuhan primer inrang iya ko yero inrangnya maliwasan kasih tena minrang iya ko makbungai iya naturiba tapi nareko meloki malioto apa melo ibalui to minrang tania riba itu kon kalabin na liso ba mage na modal aku itu upa joke dui bang inrang kan iwaja dui bang
Angkanuna ipake berusaha iriasa kerjasama. Jadi inrang itu di masa Nabi ya kebutuhan primer. Melo imandre kasih desi gaga. Kebetulan terpaksa tuh minrang. Mako kita dia terpaksa minrat tahu ya Pak Mage. Melo mamodala. Jadi tania inra makoro nakan riba. Jalan nami mato yaitu apa pengusaha asanna. Jadi aja nata pangiwangi ro, maga duit bangi, maga duit aga, sesuai tepat taya ko deh itu letas seding aja tinrang. Aja nata pangiwangi ro. Nah, sini no masalah malebih kadere. Maka dia pun Allah Taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga yang pemandangannya indah. Niga yale makwero akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Yalengi tau makwero na sabair watun nokolino na pujilat de mappedecengi. Nah, jadi appedeceki selama koki lino appedeceki Pak Balu appedeceki lo pangalie aja tapoji ceko-cekongi pengali aja tapoji pediri atina Pak Balu bale angkar kasih taposo-poso ai makap bunyi bale butung baluk mopi nau jatopi dek to panali napat diri kasih atina Pak Balu ya kok dia tali aja kasih tahu jai pakanja-kanjaki bicara supaya mapede cengi sana. Maka dia pengali siaga lina nutte nakada 50 sabu natawari sunnah menawar talena 45 sabu na ranking pengali ia ko 50 sabu nalai pitu sabu saroku ia ko 45 sabu 2 sabu saroku milo kata masuruga maka di pungal ta'ala innal muttaqina fi jannati mereka tamu kur suruga yaitu mapedecenge 5 sabuh ta'ala ni 45 sabuh mapedecenge 5 sabuh saroka 2 sabuh ye pengalie nalai duina pengalie na wajah 50 sabuh milo sasungi aja nata sasungi mapedece toy pengalie 5 sabu tapi megai nalolonga Pak Balu Pak Yolo mapedecing maka sari 2 sabu mapedecing 5 sabu pengalie mapedecing 5 sabu sama-sama mapedecing ia manang isa suruga maka dia bita kana ma'i fil jannah si bawa kak matu iya deh Pak Balu pengali si bawa kak matu ke suruga iya apa mage na poji mapedecing jadi aja terpuji pediri Pak Balu aja tamuji padiri pangalie saling mapedeceki berak suruga yang resi bawa nabita nigi Pak Balu iparewa agaganna na tarima lampu iro gagairo na lengi duina pangalie maka mamadainya 1 tiket masuk surga angka sahabat tanya Pak Balu neng kalinga ya hat desa mak guru mak Balu iya rona tajaro angka gamma matu palisu gaganna mak balu etana mak balu asirani tokona na de pagato palisu gaganna tahun ke-10 angka salali wad di mogar lo palisu gagaku salali ka na karawat di lada ala ni mai iya to nala na tutu baluna na tutu tokona sirae ma kita tutui akataku mak balu melo ka kon ka pangali matu palisu gaganna lo tani madicing 1 tiket masuk surga makwa garo Pak Balu kubone ya kok penra de ya Cina ko penra no kimi memang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan tapi ro Cina sini no masalah lebih yang kadere gangkana di dalam sejarah degaga pura yang kalinga makada iro tawiriolo tama selang nasabak nitana kasina sampajana nabita degaga makada miga to tama selang nasabak puasana nabita
karena sakana bitade tapi rata-rata tawe mega tama seleng gara-gara telu muamalahnya Nabi dan sahabat. Ia sengi muamalah cara masapa duit mak balu mengeli mak pinrang mak minrang te mak sewa te mak pasewa. Iya yasa muamalah pakan jaki bateta bermuamalah. Yang kedua muasyarah, cara bermasyarakat, berkomunitas, siama amat pada lupa tahu. Yang ketiga, akhlak, ia talue. Gara-gara nega totama selang, gara-gara ia talue. Angka pitu pendeta pole kerajaan Romawi. Neng kalinga karebay. Angka garek nabi turung oko Madinah italla Muhammad. Angka nabi turung oko Madinah italla Muhammad. Kega pada ko tolo meway mak pangewang. Tolo berdebat. Ia ko nakalaki ini tama agamana. Tapi ko kalai alena yob bitama agamata. Sepakat 7 pendeta datang ke Madinah. Letu Madinah maka dia punggawana. Kega pada ko tuman rejolo. Tuman rejolo. Apa aku tu maliwasan? Dia boleh pangewangi. Dia boleh berdebat. Ya tuman rejolo. Totama warungi. Totama KPW. Tami lala warungi. Dilayani dengan baik. Pakanjaki tudana. Pakanjaki andrena. Pakasingi inunna. Sisena pura mandre. Melo makamaja. Maka day pun na warungi napataji wito ko kampung ini. Maka dia ropitu pendeta memaki poliki kerajaan Romawi. Napata memang tamu ko kampung ini. Maka dia pun na warungi berarti ko napata tamu ki asanna. Wajib bagi kami penduduk Madinah melayani tamu talung ngeso talung peni mandreki minuki matinroki gratis selama 3 hari 3 malam. Mak komoro koboni komunro ka mabani talung ngeso mandre gratis minum gratis matinro gratis. Makwe yasam masyarakat madani mandreki minuki matinroki gratis selama 3 hari 3 malam. Maka dia pendeta niga mapak guru ni makwaro. Nak kada makwaro papak guruna Nabi Muhammad to nasari pamase nanya salamakan. Nelora ki siama ama pada terupa tahu. Wajib bagi kami melayani tamu ki amutanya ki selang makwaro papak guru Nabi Muhammad. Si tangga-tangga pada na pendeta nak kada wah hebat memato pale ajaran na Muhammad. De panap pangewang ikalan 1-0. Agero muasyarah. Yurasan hubungan sesama manusia. Amotannya selang. Perlu tu pada cengi. Ya puidi mak bali bola ki. Selang amureta. Wih si salah pupu. Sini no masalah lebih kadere. Pure mandre kega pada koto meli hadiah ipatetengi memang ni hadiah Muhammad napa yewa berdebat isogok memang ni napa yewa pangewang tama tokoe meli hadiah kebetulan iro tokoe aga nasan tabe mak pisau kak jolok mak balu iya okok itu balu balik bali balu kue meli pada mo gagal balu itu mega ni tarala iya alena kasih de pagaga tarala ya mako ke paja kaja lo mak balu oko kiro meli makomoro pak balu ko bone makwa piro oko badina yasa masyarakat madani si tangga-tangga si pendeta nak kada niga mapa guru ni makoro kasinaro nak kada makwaro papa guruna Nabi Muhammad dalam hal muamalah masapa dui si tangga-tangga weh makasih meto ajaran na Muhammad pale de panap pangewang ikala ni 2-0 yasat muamalah
Pada nateteng hadiana, sapa tau degana runtu apa waktu sampajang nih. Anak-anak mila runtu, kin rumah ni ngambuk muka makoi. Nah kada okko Madinah iya ko waktu sampajang nih degaga arone balle gak monro lo mana masih gima berjama. Makua piro na payasa masyarakat Madani. Mencaji ketujuh pendeta datang ke masjid Pak maka dina nak ya ko melok isi runtu ambokku angka mana ko masigi itu. Lo masigi 7 pendeta. Ya to pura masampaja loro tawe angke pendeta tama masigi maka tatunga mana sahabat jempuk madecing nabi tetap toto mancajar watiro deni san rupa maka dakika punggawa apa tonge sanabita magarat tak tapana tapi kon katau madep ya kon nabita macin roto magarat tak jadi sahabat watiro pak sibawa nabita amu iya majai tapana magarat tak to cede iro sempurna na nabita magarat tak tapi kon katau majai tapana madep macio tu magarat tak ya pui di magarat tak dena suku apa kon katau magarat tak tu madep pede magarat tak ini pede majai tape ya pun nabita ko madep ki magarat tak tu cede jadi macam ni pak kita nak ganaya sepunggawa ko ya apa ko kerajaan Romawi mana sepunggawa ya si mimbari papi iya deni sakada kega Muhammad ko na perjelo angkai ya to naita nabita ya to langsung mak jamak pitu pendeta mak jamak langsung mas sahada silalona pitu kana cicam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah tama salah pitu pendeta dena pangewang magina kuaro apa kedona sahabat makasing batena masapa dui sahabat ko Madinah makanja makasing carana masih sumpu pada narupa tau makasing maka ia mana rona tertarik tau we makasih palik salangi makasih salangi coba dari makoke kutu bitanya salang itu tama salang gaji itu tama salang nih mau apa tuh salang takaru jadi makanya memperbaiki sesama iya ko makasih ni ampena barakana mauli na makasih ampena salangnya insyaallah tanpa ditaskil tanpa didakwai orang non Islam tertarik masuk Islam jadi na perlu tolo tama ko salah dena yuk bitena tama nariko ipita ini kedo makasing batewe si ampe makasih batewe si pae makasih batewe masapa dui di zaman sahabat ia ko angka tawanan itikan ya siuram ni oko alirin na masih nabawi na pemakana bita pada bawa ko nanre loko masigi panri tawanang angka panasesa na pamuanre makor batin na menjamu tamur tawanan rampasan perang atau ikala perang bawa ko nanre lo masigi panri tawanang angka panasesa na pamuanre makoro kedona sahabat gangkana napai dua ngeso lai panre tawanangi kasih papali salangi iya ko makwe meka tama salang dena yo bitama salang tama apa mage kedo na salangi iena hikmana maulud meloki parewe kedo maturu bagaimana sunnahnya nabi maga nabita masapa dui pakuitoro ya cindolai siak kadirangi oko suruga maga nabita berhubungan sesama manusia acindolai maka siak kadirangi nabita oko suruga maga kedo nabita si basahabae maka insyaallah ipapadai ya cindolai kana maifil jana siak kadiraki matu nabita ilala suruga pamasina pungala taala mambagi-magi dan kabaraka layaleki nirule makamalakangi ia paleturangi insyaallah ia natuat di madake monroki di kota palaturangi lo sila surat tadi pada api mangkalingi saya kira demikian sampaikan sidina 75 ribu Allah taala membagi-magi irule makamalakan saya kira demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyibatan mubarak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.